Neyse, biraz yaklaştık. Teşekkür ediyorum. Ben sunuma başlamadan önce bu minyatürlerle ilgili çok kaynakça yok açıkçası. Sadece tek bir kitap. Sonra nice yazdığı ve Ziya Hoca'nın da Kürtçe çevirisini yaptığı tek kitaptı. Bunun dışında herhangi bir kaynak bulamadım. Minyatürlerin, Şerefname'nin çevrilmiş olan çevirilerinde de minyatürlerle ilgili herhangi bir bilgi yoktu. Tamamen bu kitaptan yararlandım. O açıdan da Ziya Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Sporcu'ya da yine aynı şekilde teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten çok değerli bir çalışma. Bir ilk, yani alanında bir ilk teşekkür ediyorum. Minyatür, küçük boyutlu resim sanatı olarak bilinmekte. Daha çok eski el yazmalarında tarihi olayların ve tarihi hikayelerin ayrıyeten resmedilmesi olarak bilinmekte. Doğu kökenli bir sanat olduğu ve buradan doğudan batıya geçişinin olduğu düşünülmekte. Şerefhan'ın yaşadığı 16. yüzyılda İran minyatürü veya nakkaşı, daha çok Arap ve İran kültüründe nakkaş olarak geçiyor. Osmanlı'da da nakkaş olarak geçiyor. O dönemde en üst düzeyde minyatür sanatı ve Osmanlı'da aynı şekilde oradan etkileniyor. Minyatür sanatını oradan, İran'dan daha çok alıyor. Şerefhan da minyatür sanatını İran'da doğduğu için o dönemde işte Osmanlı'yla ilişkilerin kötü olduğu bir dönemde babası tarafından, babası döneminde İran'a göç ediyor ve ondan sonra orada Şerefhan doğuyor. Sarayda Şah'ın çocuklarıyla birlikte saray eğitimi alıyor ve orada da minyatür ve resim sanatını da alıyor. Şerefname'deki minyatürlerin bizzat Şerefhan tarafından çizildiği düşünülüyor. Çünkü yani bizzat o eğitimi İran'da almış. Şerefname'nin birinci cildinde 16 tane minyatür var. Bunlar Kürt tarihinin anlatıldığı bölümde özellikle Kürt beylerinin yaşadığı dönemi resmediyor. Onların yaşam biçimi, gelenekleri, görenekleri, yaşam tarzları, özellikle giyim tarzları onları yansıtıyor. Şerefname'deki minyatürlerde insanların insan figürleri daha çok İran tarafları, Çin, Moğol taraflarına benzeyen insan figürleri biraz kullanılmış. Burada Şerefhan İran'da minyatür eğitimi almasından biraz daha o etkide kalmasından kaynaklı bir ihtişamlı gösterişli giysileri olan gösterişli giysilerde resmetmiştir. Bir minyatürlerde Osmanlı ve Güneşa, dekorinere kadar bilen kelime Ziya Avcı, yani Alişir, bu rastici zaman sorani gerek hem bazı kurmancı latini ve vagarandına Ağlar Müslüman Namaya Tabiye Yamala Mahmud El-Bazili, Şirk Hayat-ı Camiye Risale'ye bu Divara Kurmancı Abdülhakim Yusuf evvel hemen klasik yani bu sorani yani bu Kurdiya hakkın Arabi hakkın amadekirin Kheravi geçtiğin berdesti Kurdin Bakur Loma Amcıya Spaslar bu Malta hakkını dedim ki Ziya mücaramış değilse ve doğru tabloyu şerefnameye fermo. Yani bir karın bir defa zeyretir Malta hakkını eşit bilin fermo. Kefir Ziya.
بریا باید از مجاری کن از بشید حاضر gerek spas jivan kesi ku ve serpojuni ameleklerine rağmen herken bacarı bittiyse gerek rengi maya gerek var anda dereki mabiji ev karihan ezvidar ve desteken bu kıymet bu heyecaya bacarı bittiyse bezami. Ayrıca münasebetler satsaliya şehitlerine meleselim o Seyyid Ali Erdoğan ve reis hürmet müjdiye. Mamusta basa tavlaydı, basa navarı falan ezir perspektif ekedin de henek validin de servat tavlamıza girip İşte bu ev tablo Gora kanaatımın gerek kıymet bu kurda. Şimdi kıymetin işte bu mireki kurdan alacak. Mireki kurdan perspektifteki gerek teyze alacak. Yani daha kurtları istedim. Duman kem kurtarantını ezberilmese. Emzanın işte bu drabara sakavi bu drabara Osmani ve Türkçe'yle kurulan bitkisi de bu peymana Hamas veçiği bu. Biz yüzlü sal bir peymana Ramaz'da bu Osmaniyan ve zıttı bir peymana hareketleri yani böyle peymana çıkandı. Çıkandıran peymana için bu Rabbun mürekkep bitkisi deste bir şemsiyeti babi bir şerefan standı u daleyeki kuşber seferuyan bazı diname ödeme u mirşetletici u bun tüheyser mirektiya beraber bazı temamış. Denizakir liser ve lesata her eklesan mirşetleti naçe malati u beri her haber safuya ve zıvıyla dişe umurda seferuyan bittibe u sabahlar peyzar u şaşar. Büşra nur zevce u bir şerefan dediri yani şerefan dediri yani han bir şeref dediri yani büşra han ki büşra dediri şerefani u hadar peyzar u şisyar şerefan dediri. Vakti şerefan dibe حصاري وقد شرحنا بيدا وقت بحث الجارة وبحث الرجاء كذي بيجي دبي وقت كم الدستة خير راسي الدستة شكل راسي وصار شهادة من دست الترويج دبي جانا شاه أهل بها دبامة سعيد بدر جبوك وزينة ولا جبوك وهين başka bir tarz fikrin gereken mühün yine böyle keşan yine nakkaş o yani bir enzan bu bir şerefan vakit kudüs saraya safraviyan da pervere diye dersi böyle keşi diye o hatta daha zeyda o rekuri lisan banda ettim yani هناك بيجي وأبداء الشرفان شهاد كتير أو كسر وحالها بسرعة طابان ويكونين كذا تشك وما نعمل وقال جدتي يكلي وقت مي شرفان يعني طالما يكلي وقت مي شرفان ده يعني جبركو ويد درسي وكيشاني الصار شارع بزار شارع بزار درجين كاركسين مدني devlet nasıl büyüyorlar diye. Beli, bir havaya bir şerefan vakti ku projeye Hindistan'da şerefname kısseser yapar. Yani bu projeyi bağladı diye vakti ilan ediyor. Müddetli diye materyal alacak diye. Bu ev projeye ve van verici av şahsediyor kettesi. هناك tablo şerefan şerefnameyi da bahsavayı diye.
لهنا كان قد بحثنا فيها. داخل دون رجال رجال يعني دون مثال بقولهم. يعني مثال يجوا والشرف خان للشرف الرميدة بحثنا فيها لوقت مينياتور وبوجه التصويرية يجي نموذجية. طابوا لسه ميكاب وطن طابوا لسه نموذجية. شرفات الشرف الرميدة قد بحث نموذجية لوين بالطابل المينياتور الزعيمية. طابل ديجي أمل كود أولا شرف الرميدة بحثية وهم بالطابل الزعيمية هم الشرف الرميدة بحثية لسه ميكاب بتسيا. لسه ميكاب بتسيا لسه سيطر على يجوان أو تكريرنا كلا بتسي جاري عقل جامعة. من شرفات الشرف الرميدة بيجوا الداوية كلا بتسي دا ومين إبراهيم وشاش كسيد الزمان يعني حق كمان وقت يقولوا البيت طابل طابة السر أو تكريرنا كلا بتسي جاري عقل جامعة. راسي يقولوا حق كاس تبرجوا دام كريدا تبيروا كيفش يعني حق كاس هذا. وشيء يقولوا وانجزوا بيرجعون دراسة وكلن. إذا أقولنا وكينجي موران سوانن كينجي عسكري سوانن. يعني مثلا جبيا ومي شرفان وقت ما طاولة جدية بشكل حيالي شنك. الحموم وجري الراسقين وجري الراسين وديروكا كوريا دارنا ديروكا كورسالا دارنا. مي شرفان هلا قد شرفوية بعض الذكية بالطابل يزعجنا هلا يجي هم بالطابلو وهم يجي بالمسكين يزعجنا. أتخاطب أنا جلست في هاتيا بان طابوان وهم بكوريا جوالي ومسلسل لا يعبر في المسلسل وعد كده وما وكتب والجرام بدأ شاكرا. تصالح حضرنا الصحة الشديدة بكيف وهم بون مهاجر لكن دربي وراء السويد الجيبو لول جالك كوار والرمي الباشري والخارج الكتل الجمرة دارنا أزعونه ديك جوان كوار ورمي روشنبيل نوابه هاي مرة حضرنا حشتي حاج وصلت الشرطة سنة هدانا لكوريا كان سيدا عضلات المسؤول بسبب طاولة بشارك بروجرامي أوي شرفنامي بس جبوا شخص صالح تمامنا لمساعدنا أوي ويمكن كرمانجي وقت يكون مقالة سيدا عضلات المسؤول بكمالة دي براسي جري تربشون يكون شكل جري تجار من بروجرامنا بعد وقت كرمانجي وطاولجي قال كلها شغالين داخل سكرين سيدا أو يجبر أذكر وقت مراجعات ومراجعات وما أوج كتابها وظالمتها أوصولي أبوظ يعني داعي يعني أو هذا بشرط عسكري ما أو داعي ودبي كتابها أبي أواي سالها حمودنا شاكرا دي شرفنامي دا طابل نبي أواي حمود سالها هل طابلو المجرفة ده على الشيء. الوقت بحثا بيجيها قايد كان طابق شيء كان منظرين نيجي حكاية. وقت بحثا بتيجي ده بشهر الناس لخلاقه. ويك ما يسمى بوقا ميشات يك أم شيء طابق وسبب يك أبوقا كلا بتيجي جاري أقوى. يعني الدولة تقول بيجي طابلو هذا المجرد وشرفنامي المجرد من يكتيد شرفنامي ودربات فيها ويشارك الطابلو شيء ويشارك. جبت وقت كده كنت تعمل سنة وتكلم. ده والله لا بقول لك صحيح تكفي ولا وعند كنا زي التشكيل بتفعل الوقت عند جالس إذا الطابلو
şerefnameye ve ev tavlu teyze hatine çekirin, ez kanun gerek tuttuğu aşağıdır. Mir şerefan nüshayeti u destete ve pürüz lisandiye uvan tavlu teyze çekiriye ve alayı şöykete ve konu bu uzanınca Oxford'u para ömür bir rakama siyasal bağlılarında eğitim yani tabiha. Bu vakti kuma aleyhi ve havali kuşmara şart kuşma var tabi. Bağlayı ki gerek ihtimam, bağlayı ki gerek nazik bir parası. Şu an çarşat sal dede zarar darbaz bir ders zilina naydahi. Bu avkazi veya iştirakle bu ne pişirir. أو نسخة أنهار ولا فجأة نسخة شاوش أنا أعتقد حيانا بيكون من قبل نجد أجل إحنا كان بيكون يكتب إجاز فهذا بيكون يكتب أنا أعتقد نسخة شرفنامي وقت الملك أحمد باشا bittiyse işgal gibi, istilak gibi, talan gibi avca avca kelimesi buyuruyor. Yani evliya kelimesi şevali, yardım bir Melek Ahmet Paşa, vali gibi şahı ve her an bu istilak bittiydi. İlla serperiştiya mesuliyeta mazarda kitabı adlardan dediler evliya kelimesi. Evliya kelimesi seyahatlemeyle bahsediyor. Önünde kusallıkla kitap vardır. Tam kitabı necabı, gerek kitabı necabı. Tabii ben sonra kitabına bir juan bir şerefname bu. Dugum min ve çek kitabıydı ve ciber başlıkya var, ciber rınkya var, müşkara kutladı. Anaqana bu ev şerefname, ev şerefname, ev bir şerefi şkara kutladı, bırıyı kira, şveketiye kitabına olsun. Anaqana. Yukarı yerine gidince her bir bu şerefname Buraya Katip Çelebi ve Rızanay Avrupi Tarih Demokrasi Avrupi adyalar. Yani buraya Katip Çelebi ve Katip Çelebi, Avrupa Çelebi, Çiğevci, Enzar'ın ve Enzar'ın Katip Çelebi gerek Çiğevci yani. Vicdan kanun çevburdun dervim görüyoruz. Biçen münasebetten من وقت اشياء او وقت تكليف وقت او ملك احمد او خاص بالديسي وراكب او خاص اشتغالات هاتونا كردان وعواقب وطواقية ناري gerek Allah diyarbakır او ملك احمد باشا gerek ederler. Yani fırsata Allah'a alha yani elzamdır, beşyardır. Gereken meclisa, şartlarıya gelmektir. Demek ki nezikta, fina bir var. Burası necbu mevcut şartları. Bu Hamid Kurdistaniye hakaret ekilmadır. Nabi Melik Ahmet Paşa Cahadek'e gelmektir. Eğer Kur'dan böyle bir Kurdizeklerine, yani kertan diyorlar Ahmet Paşa'da, benim Melike Ahmet. Bırak Melike Ahmet var. Bırak ben Melike Ahmet, bırak ben Köyre Ahmet, bırak ben Melike Ahmet var. Bizim Melike Ahmet. Evet. Şimdi bizim Melike Ahmet. Zeyde format uyuyor yani. Ben Kurdizeklerine, yani benim kertanlar ve kertanlar Melike Ahmet Paşa'ya bu sayesinde gerek yapmak var. Madem mesela sen şartnameye rastı bir ve disi vurdu sen şartnameyle bütün azıklar yani akaplara kadının o beyavi burada şekilde sen böyle keşya kurdan ezfaldı için binde davetlerleri böyle keşya minyatüran artık El Cezire. El Cezire Apollo'da. Böyle keşya minyatüranda Apollo'da. Nabi Apollo'yu Apollo demek eder. Sasala yaptı hazırcaya.
ناوی اکولا جابکیه. لپیشرا جوکی هر کشیمه حکیمه کردن و ام بکار مخابر بیخوی درکن. حالا ملکه بیخوی درکن. عربان بریه و فرق کرده اکولا باقی. كان أو أكون دامت النبي الجزيرية ناوي أكون الدسويتي أكون الكربكية لبشرة عربا خرج فيها بنا ناوي فرق بنا أكون بعضي ناوي أكون بعضي بشكل آسر شرح نويجي قالت ما مستوي ظالكان ما مستوي من الهجانة أزوج أو يعني بشجارة كل يجبوا من الطلبة والطلبة مي شرفان وقت شرفان مثالية بهناك الروح قالش هناك كمان البحثين لها دراسي ناخذ وصار بحثات غير قومية تجيك إذا مي شرفان أو كذا يكون شرفان من باش تقول تنام رياضات تقرب بينه جوكو من وغانديا باتو كيما في سيجانديا جبالي ان تنام رياضات جابتن في صامون بيراندانا بحثا غيرتا قومية او يعني دويسا صاردا كتب وراب البحثا غيرتا قومية ويرتي كالي قربوا يعني هذا أوروبا يقدر تيجي بحث شكل هذا يدرج هذه مية كلها بحث كنا غيرها قومية شكل مية التناقض بين وقت وقرب وبيقوم مجال جريجة جرك تراه ومروق طرف الرجال بسبب مجال خاطر أزيدار وأنا بشي كنت أقول ذلك على كذا فتقارب بسبب طبعا بسبب شرطامي بسبب مجال الرجل شرطامي عمل وبرك بيسد وأنقل الجوان في السلطة الجاي سباسكيل ودلوا سباسكيل. شبور زرزياج أشجاري سباسكيل جوا خطنا ويا واتدار براستي وقت الشرح كبتشوف تبينيه كبتشوف أتخاصم بيجنكو أبو العز كتزيا بحثي كيف أبو العز الجزائري خدي كتاب الحيالي والكتاب خدا نسر زانستا أوتوماسيوني جنك ميناتور تشكرنا راستا لبلي دما كموجو شرف خان يكمل في والده جبل بيع جبلكو ميناتور أبو العز در حد تشتكي زانستي ده مجالات تكنيكية يعني وين ماكينه اوتوماتيك بين روبوتا تشيكرنا لبلاش شرف خان بخار بسر بيروكا كردا بسر حياة سوسياليا كردا أبوينا تشيكرنا أبيك إيجابي خالق يجي أبو العز بخار تغليبية يعني أو بخار عربة لشرف خان كردا يعني بمعنى باشتاج برتعبا بكده لبقمان أبو العز جزيرية وبيسا عالم بي ولاطية يعني أو عالم المملكة الملكات كردستانية لما دام كتابين في والدين لساندن تبودن علماء وزانين كرد وكردستاني في perspektife لما عملنا مراتب ستكار أبو العز تخرزة يكمل لسات ملك أحمد قالت البشنيارة الجديدة جروجا روج بدلمنا وكي عقدائك وكي قريكا فيها أبشتغل تاكي زيارتي يقول دياربكري صار دريج معنا لأجهة لوادي مزقات طويشها أمجن قالت أسر المعماري عبر كهنا كلية أولها بل تجبروا يجي أمام هذه الهاي لبراستيجي نهار دي بريالك جيدة أجر بريال بيداني يعني قالت لي تشتكي والدارة يعني تكليفة وهذا كله إن شاء الله حتى شو ننابي مرد كاري شو ننابي شرفاني بالتيسي لوادي داني نهارجي يعني جاء الله خالص جبرك أول ديك بريا بل نهارجي دورة أخذتني الجول برنامج يا خيدر اشتغل بلي الجول
آگاهی کنم دست اونا هاتیه بطول خانم به گوتاراوی قد نده بشا دستپیک و انجامه ده جوار سرناوی پیشکش بکه لما از مافه خواندنا گوتارا هایدار شک dedim بطول خانمی فرمید Türkiye 17. yüzyılda Bitlis ve halkı. Bitlis, dünyada en çok tanınan Kürdistan şehridir. Bitlis, Beyliğin baş şehri olması, İpek yolu üzerinde olması, Osmanlı ile Farsların egemenlik savaşlarına sahne olan bir şehir olması, kentin tarihini zenginleştirdiği gibi dünyadaki tanınma grafiğini daha da yükseltiyor. 17. yüzyılda Bitlis ekonomik ve kültürel olarak Kürdistan'ın en önde şehri olduğu gibi Evliya Çelebi anlatımlarından çıkan sonuca göre İstanbul dahil diğer Osmanlı şehirlerini geride bırakan ileri ekonomik kültürel zenginliği ve sosyal yaşam olduğu anlaşılmaktadır. Bir aşiret federasyonu olan Med İmparatorluğu sonrası yeniden aşiret federasyonu olarak ortaya çıkan Bitlis halkıdır. Böylece Bitlis aynı zamanda Kürdistan tarihinde aşiret federasyonu kurmakla da ünlüdür. Bitlis Kürt halkı Hamer Krokstar, Gesçizler İlşan, Bolbası ve Kavalisi diye iki gruba bölünen 24 aşiretin bazı tarihçiler 24 aşiret olarak yazarlar. Federasyonundan oluşmaktadır. Bu federasyonun ne zaman oluştuğu kesin olarak bilinmemekle beraber Hamer Krokstar'a göre 1259 yılında başlayan Moğol akımlarıyla Küçük Ermeni Krallığı'nın ortadan kaldırdığı 1375 yılları arasında federasyonun meydana geldiğini yazıyor. Wilhelm Köhler, Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Kürt şehri Bitlis doktora tezinde aşiretlerin adlarını şöyle yazmaktadır. Bunları okursam sanırım iyi olacaktır bu aşiretlerin isimlerini. Kesani, Bayiki, Muduki, Dokisi, Zidani, Kerdişiri, Herberi, Baligi, Yareti, Guri, Berişi, Sekiri, Karasi, Biduri, Belakurdi, Zerdozi, Andaki, Kavalisi, Partafi, Kurdeki, Zuhreverdi, Kaşari, Halidi, Ustuki, abi ismini Aziz'im. Filozof Wilhelm Köhler Şehretname'nin Farsça baskısının 361. sayfasında ve Şahin'in çevirisinde 25 olarak yazılmış olmasına karşın 24 olması gerekir diyor. Şarkoy ilk 5 aşireti Bitlis'in yerlileri oldukları için dışarıda tutup Bolbası ve Kavalisi aşiretlerini 20 aşirete bağlıyor. Ermeni tarihçi Çamçıyan yukarıda bahsedilen Ermeni krallığından sonra Ruzigilerin Bitlis'e geldiklerini yazmaktadır. Ermeni tarihçi Toma Arzuri'ye göre ise Bitlis'in kuzeybatısında Koyit diye adlandırılan dağlık bölgede yaşayan Kürt aşiretleri birlik kurup 851 yılında yeniden Ermenistan'a saldıran Arap İslam orduları kışı Muş'ta geçirince 852 yılı ilkbaharında Muş'ta konaklamakta olan Arap İslam kuvvetlerine saldırıp toptan imha ederler. Bunların 500 yıl sonra ortaya çıkan Ruzigilerin ataları olduğunu yazmaktadır. Bunun dışında Moğol akımları ile ilgili bir kısım var, bunu okuyacağım. Moğol akımlarının her tarafı yakıp yıkmaları sonrası insansız hale getirdikleri şehirlere Ruzigilerin ataları olarak görülen Koyunların gelip yerleştiği anlaşılmaktadır. Bu dağlı halkın üstün cesareti, yerleşik bölgelerini amansız savundukları övgüyle yazılmaktadır. Ruzigilerin bu cesaretinin atasözü haline geldiğini Şerafname yazarken, Ruzigiler Bitlis'i savunurken kaybettiği insan sayısı Bitlis Kalesi duvarlarındaki taş sayısından daha fazladır diye yazar. Osmanlı ve Fars orduları Kürdistan'a sefere çıktıklarında önce Ruziger şehirlerine saldırmışlardır. Ruzigiler direndikçe öbür Kürt aşiretleri teslim olmamıştır.
Bu da demek oluyor ki Bitlis Kürt halkı Kürdistan'ın bel kemiğini oluşturan en dayanıklı, dirençli halkıdır. Evliya Çelebi Bitlis Beyliği'nin bağımsız yönetimini halkının özgür yaşama tutkusuna ve cesaretine bağlıyor. Böyle olmasaydı sultanlar göz açtırmazdı diyor. Bu nedenledir ki sultanlar bu cesur halkla iyi geçinmenin yolunu arardı. Ayrıca Bitlis Hanı Abdal Han'ın büyük bir nüfuza sahip olmasını ve emrindeki 70 aşiretten 70.000 asker toplamasına bağlı. Bunun dışında bir de Bitlis'te ekonomiyle ilgili bir bölüm var. Kısa bir şekilde ondan da okuyayım. Beyliğin başkenti Bitlis zamanın en hareketli şehridir. 10.000 Tebriz, İsfahan ve Nahçıvanlı bahçıvanların hazırladıkları bahçelerin en güzellerinin çoğu Ermeni Jacobitlerin elinde olduğundan gelen evliya, meyve yetiştirilen bu bahçelerin bazılarının yılda 8.000 altın gelir getirdiğini, çatmalara asmaların sarıldığı ve kabak büyüklüğünde kaplar ve çarklarla suyun yukarılara çıkarıldığı her tarafta kıskiyelerin olduğunu yazar. Bitlis'te el sanatları, dericilik, boyacılık çok ileridir. O dönemde Avrupa'nın henüz işlemesini bilmediği ünlü Sahtiyan derileri Avrupa'ya ihraç edilmektedir. Sarı çilek bitkisinden yapıldığı sanılan esperek boyası kullandıkları da anlaşılıyor. Bu kadar bilmektir diye düşünüyorum. Ezgeri bahsediyorum. Serna ve Kotara Haydar Işık 17. yüzyılda Bitlis halkı. Serna evu ve mücadele evu. Çend ویلی سرکه خانم پیشکش جمله امجوی رجگرتی سپاس که نها دور آخافتنه یا رزدار نیمتلا آتال جزانگاه صوفیه هاتیه و یک اندام غیربریا به سمپوزیومیه جبو کداویشی و جبو کداویز yaşar selam oluşi münasebet çi bu. Rastı karaki piroskirin malava ağabey. Keremkin Breznematullah, Müjara Breznematullah Bitlis Kalesi'nde kazı çalışmaları. Ve daha böyle o Keremkin dediği en ufak şeyler söyleyeceğim. Değerli Başkanım, teşekkür ediyorum. Öncelikle 3 gündür sempozyuma katılan katılımcı hocalarımıza da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca değerli misafirlerimize de teşekkürlerimi iletiyorum. 1,5 yıldır özellikle Yaşar Hoca'nın büyük bir efor harcayarak, büyük bir özveri harcayarak bu sempozyumu düzenlenmesi için yapmış olduğu katkılardan ötürü kendisini buradan tekrar kutluyorum. Bitlis Kalesi biz Bitlisler için büyük bir önem arz etmektedir. Bu önem şöyle ki bilhassa 100 yıldır aristokrat olan bir kentin Bitlis'in arabesk bir kente dönüştürülmesi, bu arabesk kent kültürünün şehir insanına farklı şekilde lanse edilmesi ya da farklı şekilde anlatılması büyük bir hezeyana yol açmıştır. Bitlis Kalesi Roşi Beyliği döneminde 24 aşiretin bir araya gelerek büyük destanlar yazdığı bir kaledir. Bu kale üzerinde yapılan dezenformasyonlar 2003 yılında Kültür Turizm Bakanlığı öncülüğünde Pamukkale Üniversitesi tarafından yürütülen kazı çalışmaları sonucunda farklı bir noktaya evrilmiştir. Şöyle ki Pamukkale Üniversitesi Arkeolojik Bölümünün yaptığı kazı çalışmaları o dönemin görevlileri tarafından yapılan farklı açıklamalar ortadaki niyeti bize açıkça göstermektedir. Pamukkale Üniversitesi'nin yapmış olduğu kazı çalışmaları halka iyi bir şekilde anlatılmadı. Bilhassa STK'lar bu durumdan bir haber kaldılar. Halk orada yapılan kazı çalışmalarının neler olduğunu, nelerin bulunduğunu hiçbir şekilde öğrenemedi. Ara sıra bazen böyle
çalışmalarını bilhassa şu sebeple yapıyoruz. Kalenin derinliklerine indikçe Akkoyunlulara, Osmanlılara veya Selçuklulara ait tarihi izleri bulmayı ümit ediyoruz. Buradaki ümit etmek, şehir insanının, şehrin kendisinin Türk olduğunun bir şeyidir, düşüncesidir. Tabii durum böyle değil. Örneğin Akkoyunlulara ait bir eser bulmak istiyorlarsa, Akkoyunluların binlerce askerle Bitlis Kalesi'ni sardığını ve Mir İbrahim'in büyük bir özveri, büyük bir cesaret esişiyle kaleyi nasıl savunduğu tarihin sayfalarında açık yazmaktadır. Bitlisliler maalesef bu konuya fazla duyarlı olamadı. Duyarlı olamadığı gibi kalenin ne olduğunu veya kalenin şehrin insanına neler anlattığını hiçbir şekilde merak edip kendince sorgulamadı. Şimdi burada yapılan niyet, kale eğer Türkse şehrin kendisi de Türktür. Çünkü Bitlis Kalesi belli bir merkezden oluşuyordu. Bitlis, Roşki, Roşkan Beyliği, geniş bir yelpazede bir sınırı vardı. Bu kale şehrin merkezini oluşturuyordu. Kale içerisinde kervansaraylar, kale içerisinde şehre ait her şey bulunuyordu. Şehrin kendisiydi, şehrin merkeziydi. Buradaki işte akademisyenlerin yapmış olduğu çalışmalarda ben çok ciddi hinlik duyguları buluyorum. Bu hinlik duyguları işte 100 yıldır süre gelen Bitlis Türk'tür, Bitlis Türk şehridir, Bitlis Türk şehri kalacaktır. Bu böyledir. En son olarak da şunu söyleyeyim. Tabii bununla ilgili fazla detaylara inemedim. Maalesef ki detaylara inmek istediğimizde herhangi bir bilgi veya bulguyu bizimle paylaşmadılar. Belli bir dönem Bitlis Etnografya Müzesi'ne taşındığı bulunan bulgular daha sonra Ahlat Kent Müzesi'ne devredildi. Bizim Bitlis'le ilgili ciddi bir ütopyamız var. Biz bu ütopyayı her şekilde, her pahasına olursa olsun koruyacağız. O kale belki dönemsel olarak Osmanlı eserleri taşıyabilir veya Akkoyunlu eserleri taşıyabilir. Ama bizim ütopyamız Bitlisler olarak Bitlis Kalesi'ne Şeref Han'ın heykelini dikene kadar sürecektir. Teşekkür ederim. Bazı gerek spasike, mesajı gerek cidden de berinha بالإحصاء تمناي من Profesör Oktay Belli, binabe Van Gölü Havzası sempozyumları ve sempozyum etkilerdir. Car yek juan bilisi saskir, eji hatim başlarıdır bu şopandili. Ve de mifam kürku, ve de mifam kürku şartçoya proje ekliler o sempozyum hatiye lidarkıstı. Çünkü vakiku evder ne bilisi. Yani vakiku dünyaya gelişi, leverir bilisi. Bahsa bilisi etkiyle bahsa bilisi naki. İştek Rusya yani. Canlıha şükür şudara iro kesin bilisi, o diket yaşar. O kesin sporen kurdolojiye bajar bilisi repeytirdar. iro vederi cibiyanı, peşbera alakamendin kurdolojiye ve sempozyumu dardakı, lomantiye şanaziye, وجه كفوشية جه هيجان كهجانية حقيقة أذكارم بيجر كردستاني فيداوية كوملايا شرقياتي رجل سمبوزيوم داخل أجي بركي كوملايا مجد سمبوزيوم خدا زمان الكردي لسر مجاري باجارنا بيكردار مجالة تبليغ دان عامة هكذا من طبانج مساسكي لسيرتجي لليجي للسليبا بگرek bajarın cürdürü Diyarbakır'ı liberi sempozyumun şartiyatı da embejin 5 gotar, 7 gotar her izlede 10 gotar der hakkı kurdandır. Ve sempozyumuyla gotar bir tevahi azıkların bejin der hakkı kurdan bu kurdolojiye der. Yani melet karımcı ev sempozyuma kurdolojiye. Hatta nabi sempozyumun kurdolojiye yani her izlede seçar hak sempozyum hatırını dağıtısın. Havre
çarçoveye namarok bile loma ciheke xoşiye nha disa در حق مجارك و بأدبياتا صحايا أدبي يا تيسير تيكتلار هوالي ما سمي جزار وجهاد بكرهان ده لسر هالبسبانك المتصوف ورجال شفت الله والقانسي اشتشكي جبهة جوا از هش دردايا كيف شتكن فرمو بالجهاد ما فرقتني وين بشار عزیز السيدة المهوسة إسماعيل الشيكشي المهوسين جرامها برومت هم باجارين بقدر قيمة جبال كواجي بليسيمة خير هاتنا بقوازم وخير هاتنا باجارين شرفان بلي بتليس آنجي نوان جنده ببيجن بليس چند به دیروگ آفه، به چند آفه و به سروشی آفه جنوبای بالکشه هر روزان با عالم اینفه، به هلبستان اینفه و به نویسکار اینفه جی او قصد بالکشه لی مخابن چقاسی نابدار هنه او قصی ین نابدار آنجی بشارتی هنه یک جوان عالم و هلبستان یک جی ملع عبدالعزیز بلتیسیه و حتان نها كسر نار ولكن سنة كتير ده بيستيا بعوضهم وجه نار ملعب العزيز بالتسي سنة كتير هالشخص أغاهي ده هذا ملعب العزيز بالتسي ده أغاهي ولده سمة ده بالخب بيجي ملعب العزيز ديوان أوي جهيل الأدبيات إبا جهيل أغاهي ديوكي با وجهيل أغاهي فر وفر هجاية معلومة كردستان بسری و بچار پرچه و مدرسه سروشتیه. دوی و امر دیوکا مدرسه جبن هرن لورا او عالم هلبستان هانی و امر مسکان هانی تب جکانیا مدرسه نوشینه. بگرم بری دیوکا مدرسه چند دیوکا مدرسه دگهیجه جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم لورا اوی المدینه لهمبر لكيلك مسجد آفا جامعه آفا مدرسه آفا كربو ناوي بمزان صفا او جبو مدرسه ديروكي بنياد للمساف كرب جوين وقت حتان انها الشان و السازي دلومن كردستان رنگی دیروکا مدرسه حتان دولت بيشيا دولت سلجوقيان دشه جوين بيه حتان انها وقت سازي مدرسه هبون آفاق دومينه ديروكا بلتيس دجي مدرسه ودي ديروكا كبير كرمارة بلتيس جهيلا مدرسه عمره پر دولة مهدر هيجي آواهي قدما سلجوقيان وقدما عثمانيان ده وقت مدرسه هاتنا آواهيرن حاضر مكارواني هنا مثلا مدرسه اخلاصيه ودسالة 1916 ده قدما سلجوقيان ده جاء القرآن هذه عواقب ودي سوت مدرسة خاتمية شرفية نورية حجبكية يوسفية أخلاقية خاتونية برسنكي أنجي براوي كدم إدريسية خليلية غازيبة جبان مدرسة بتيسية نافدار هي نافدار يكرم مدرسة كرنا مدرسة نورشينية مدرسة نورشينية لعالية شيخ عبد الرحمن الطبيبة بصار 1861 هذه أواكر وحطان لها هبنا فقط دومينا دي سوت مدرسة نورشينية مدرسة أخين هيجي هبنا فقط دومينا مدرسة كردستان ده همان ده لده شام رمضان وقت تكين طريقة يعني ريشكا نقشبندي بون براسي ده من داوده يعني بزرگداری دولت که دست مدرسه و مدرسه به قانون توحید الاعتزال گرفتاری سازی دیانت بون مدرسه هبون آقا به تکیان نقشبندی آن رشکان و دومانه ملع عبدالعزیز یک جوان مدرسه شیخ الله و القانسی
پرورده بود. آگاهی دنک مد عبدالعزیز دست مد پر پرونده نسیه ساله که بری ساله که بوری امسر ریکولی دیگه لی آگاهی بطخوب بر دست است گهیش تنریه اسماوی ملعب حسین یالچن و ایروپا و معنی جی او جی ملعبی تقاول بیه بیرات دیگه دانی آگاهی باید پیشکش بر که مجدد جدید بگیه لبوری بودن ملعب حسین بسمان ملعب عبدالعزیز مربوط طبعا جخط بلتیسی ین هلی کبن جمالبات طبعا بیجن مال ابوجه آنجی ملازاده ملعب حسین بخوای ملعب عبدالعزیز دیگه وزنی ملعب عبدالعزیز لصامبو وقلنا كبليسيا يقدر كبليسيا ملكية ديك ملعب حسين بيجا وقتك ومهدي صار 1900 بيت آني تروشش بو لبوري حسابي بدي مشابه ملعب عبدالعزيز حشتين آني حشتين إيصالي هبو لبوري حسابي حساب لو رديت چند سال پشت هردنامه ملعب عبدالعزیز وفات دیگه لسال وفات اوی بتغذی امن زان مهیب دست نفسه لبوری گوتنا ملعب حسین نسا ملعب عبدالعزیز لبریسی اجدایی بویه فالوجاده اخوات لبریسی دوامندیه و فراسیه و دمی کلی ملعب عبدالعزیز هبون لئی رو تکیلیه وان تکیلیه ملعب حسین وزار ملعب عبدالعزیز هبن نمانه يعني هردوان داخلنا إن شاء الله السمبوزيوم هانيا تشكيشيانا تبدأ وسيلة ديدنا وانجي بتنين بيجا أمزان وأوان مالي بالناس سامبول اللي كوتشي سامبول كنا لنهار الورن آن ورنين جوان كي هي ديدنا أمزان دي سالي بوري قلتنا ملعب حسين ملعب عبدالعزيز لصام وفات كيه ومقبر عويجي قبر عويجي لوية آقاهين ومجموعات شفاق الله وقامسية أوجد بيجن ملعب عبدالعزيز فابريكيا شفاق الله وقامسية شفاق الله همان كده شيخ ملعب عبدالعزيز ملعب عبدالعزيز ديوان فده فرقا شيخ ديابين سيدات شيخ ديابين حضرت لأمر زنكا قالوا مناسبة ملعب عبدالعزيز وشيخ ديابين شيئا قالوا ملعب عبدالعزيز بيشتي وفاة الشيخ فرق الله انتصار باش الشيخ ديابين كليا فكتيا باو دوماني أمزان حتى بدمي ما أوي تكزي نزانيا أسكارمان دكتورتوكا قايا بناب زمان زازده دبيجك بملعب عبدالعزيز تقريبا سنة 1809 بيجان ده هفيك للإرادانية ملعب عبدالعزيز خدي ديوانك ديوان فدا فرب هربت جيشك الشيخ عبد الله والشيخ ديابين يعني حضرت لليسيا لكلين ما ينسر ديوانا ملعب عبدالعزيز لسر جيانا ملعب عبدالعزيز قاجلو جغير ديوانه هلبسي بدن من هذا الدنيا لكل ما دومن دينها مع حسين هجاج اكسامي آگاهی در دیوان ملعب عبدالعزیز در پیشکشی که سپاس ماموسن هجاج کرد اوجی حالت دریش دبیجت شوا مسلمانا یاجی اهل بدلیسه جدی دبی مشرکیت بیتی دو صدر واسه فراستی جبوك دستخطة فهنا دافنتك بخاصة الإهرام النشي وقت دبي الزميلين يعني أهل بدريسة جلد مشركة مشترك بنيجي ديسار وقت إشارة من الثانية زميلين يعني براستي تجارة زميلين يعني أهل كتاب مشاعر نبي مشركة ما تدري تشتكوا عن الثانية تشترك باركيشة وقت تصويرك يعني دبي دم كرتان روجا إيميل تشتغل جبو وقت فتوى تشتغل جبو زميلين ناجي مشركة هيريشة أهل بدريس المسلمان كليا بوي خارجية دبي وقت كوجيكي شيء دم كرتان روجا إيميل يلا كاتب تشتغل
حدا وان رزیل و رسوا کرد دست به وان پوچ کرد و دل وان جی گرک خمگین و کل بود لبری داری هنگ وقت چواب دلیشن یعنی تصویر نخوشنه بجا زبیه دی سابق سیار یا شوی کوچ کرد و بعدها دکشاندن دعوتی افیاش گرک بارکیش دیسر بدلیسه باز کرد تشتێک و دیرۆک نووسانە دیرۆک 1893 دەماوکان دنێرن ئەڤیاژی پرسکرێکن ئەرمەنە و ناو مسلمانە یعنی هەم لە ڕۆژهیلاتی تورکیە یاژی کوردستانە باکوور خویات کرد مامۆستا دەوام هەیەوسان چەند هەر یک دفعه جبو شيخ فتح الله سنة نفسية وهاية قوي وحزين أجل شاعر فتح الله للدنيا ينمي من أسبشت شاعر فتح الله يعني بياجي خم دنيا خرج جبو شيخ فتح الله دلجة جلك دريش الراسي ومن اليوم بتنقيش حب من الماجد ديوانا مدهنا اوان ملامایا یک جای گرک دریش چهار زمانه زمان کردی، عثمان، ترکیه، عثمانی، فارسی و عربی پیکته شکر دیسا مدینی رو جمال شاه فتحالله خدای هر فراباشت مقام شاه فتحالله بگویشه از آبیاب ترکیشی بخواینم نکشه مرزانه ترکیشی گرک باش نسانگه اویاج غزل اکی وقت ابینیه جیسا تصوف و irfan gerektiğinde ziyade içtim şarap aşkı didar yâre karşı mesnudâ buldum ol güzare karşı buldum safayı hatır firdevs ruh içinde ya Rabbe ve hicran olması yâre karşı davya bir şey bu halinde şeyda eğer çektiğin zahmeti rakibelinden o zahmetin görünmez didar yâre karşı hevali mevani heca o sağlık da ahaftına o biya dağılırdım emi heci esbağırdım دستخط کردی یک مدرسه دارن انسانی و نگیشنه ام حاول بدن که ما بدست خودم لاکینیزه بدن و دوک درات خدا کتب پیروز ام وان محافظه بدن از گله سپاس می‌کنم. اجی هم جو جهات باکران و لكولينير كسرقوبيش الخطير وهروها ملايا نبي مرمون راي كودش كنا وصادو بوحصة باقي بيكش وهم جبو سمي جزر كورزاني جاهم شعبستان لكولينير سپاس بكم جبر بي تبليغا بوتارا هجا راستي ملاب العزيز شاوكت بجي مدين ايرو يعني صار من تعقيب كثير بكشف الجلك يعني كشف عروض الجلك سركفتي هذا المسلم واسم إسلامنا. لبدأ شرط تاني نحن بس بكردينا ويلي فارسي وعالم وتركينا بالقراني لبدأ سبب غواصة. أفجي سبب لي أنا جبركو ناغندا بليسي ده هردم روشنبيرين كو بزمان سردست زمان انتلكتوالية دين دماغا نویساندن هبون جروجا پیشتن شکلی فیسیجی ترکی نویساند بود زمانی دیگر نویساند بود درست دیتیس فارسی نویساند بود شرفخانجی فارسی نویساند بود امور بداوی مشتاق بالا ترکی نویساند بود فارسیجی نویساند بود یعنی حاج حسن الشروانی ترکی نویساند بود یعنی ببری یک کردیجی نویساندن عالیه که لما دوست بوتار خدا نگو هر دستبار کردینوس یعنی بدلیسه یک و به ترکیش نویساندنه به فارسیش به عربیش نویساندنه هنه دیگر به هبون این کردینوسیش با ما گرکی اینکه دورا گرک دارم اوشی نینه ایجاد باشه از دیده درجه نگم دیسا سپاس کم و تخوازم مافی آخافتنه بدم هنجا به توی چوبان زنگی همارا آفستویه تزاقوی ماست رجی نها دنبیسه لجمع و هر وها تفکارک در ارگانیزه رسم حضور مهلشی گرهی کداوی در باس بویا چاوکو امتر ببینن
لكن راح تجيبوا يا زي كنا أنا وشاي باشر كلام أجل ونفرق بين وطرق تشكيش تنفرون. bu sarayı bu vasıflayacağım. Dupasında İstanbul'u Paşa'nın ku hemmiş belki mevlam isteyedi ki çıkarıp ki belki ser leşkeriye menesekilmiş belki kudu hoşuna giderlerse rıhısına koyup girin azadiye girin o gerekçeniyeden girin ez bekler duhazım serçen birisinin yüksekinin o ben enfaz biz hazin cemkolitiye hın peyami vicvara rekim İhsan Nuri Paşa evveli cüzdanın hazar sala hazar mesibin oldu sırada birisi değildir yani bu paşa birane kadar beşe ku şerefçilerine li çend roşin davida mazın khoy bitkisiyle müşübün beşin ku İhsan Nuri Paşa mabata ayı kuliye li hünek müşübün mabata derketine böyle beşin ku avunne ayı kuliye o jimal kuzade yani ve hecayla kuliye belki avayki merhamettir servisekinin kurma bir şey finansken bu kaşı karşıya girine vakidin vakit malbataki mazın perverdeki başlık diye İhsan Nuri Paşa o mektebin aşiretiyle perverdeye hadid diye şuraya mektebe her bir şey her mektebi her okulu Sana Hazar Mesud'un dahanda yani hatta sariye kadar perverde koya leşkeri xlas ke o vakit teğmen destbukari diken divan salında İstanbul'e çıkar böyle desteka Sensal Hindistan'da Rıhıstani Kurdan hadiye davrananın bu anda tekilerini içeriye belki bir karar bağlı ki rahat değişim mesela Kurdistan Tarihi Cemiyeti'de